Kasang United Democratic Party kala ban kenduk mau siang West Shillong halin bau noilam barimo babat kum organizing secretary ba Carol Shulai lembat kiwe gino Christian lami no ban lait penyeso sikasang kongres Om tang naka UDP kibla penyeso sikasang kongres sementara kasangi nai gidon ru naka BJP NPP WPP ban nagiwe ki parti yakini kini lama priang subharu presiden kemiknya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Pala rengkar presiden ke Shillong City Dr. Omelin Kendia hak jingilang ha Congress Bhaban Shillong ba keral wa ong ba umdon ai ban kentho UDP ke bawah don bar sikata Henry lo amino banyastro sika Congress nomor ba uyui ba kadon kelawai ha ke Congress ba kali balai par upetno ba jeral wa ong ba umdon ai ban kentho ba pol ne yano Henry wala ba pol dai berstat ndai marwai umla lai ai ha ke parti Mi telung paling personal juga ngami mau pak, amdei pet ngadon bak pol ngano ipi ki ong ma bidi bre basta mah bak ki bangadon mat inga so ko bangadon mat ong ngayo ju mentoy ha ka jeng dari star ndak mah te ajung don ngam I ba du mentaro ngai I ngam don taw ye du ngai bak pol hi te lasim ku mu do mo hika jwa iso kana bi te kita te bak pol ku lidahi iba ubiak umdan ni kaba dura ti kai ke bang mun bonong pada kalong ba ha parti bre telong so thu hi ha parti temla punya tong ui bre bun kilong punya ti kita kalenti ke ba parti ke punya de ki ba bun kalenti ti tang ba pol mo te ba iru maroi punya te ngaru ngomdan ni ba ni ti kai ke bangadan menta kalong ba ngaru ngomud ke ba ini nya percaya banyak terakhir kita buat ibadah mah. Kalau dia ada apa di siapa dari kemudian kemudian kerja setiap bermanu kejingan menurun syah ke parti kongres kedai lalu isi terhadap kemerdekaan hampir di election kedai election kebal ini rapat khabar bahwa kedai election kebal yang apa yang dikhabar bandar jadi ingin kami ke kongres ini dapat pun kita ubah bagi pun kita susun lepas hari-hari joni ingin kami ke kongres mengadakan kesan kongres kalau menyadari hari pun dibentak coba pilih mungkin perlu beda lepo pilih kebajian pakai balong hari kesetiap joni pada hari ini hari malam di kejuan kita masuk kongres pada kejumpi jadi kenapa kalau mbak intervensi sisi di kongres bahkan yo di kejumpa mbak menginyo mbak sisi bahkan secara dengan di jongi nama mbak hagi bobo kita bisobu ahi mafi kata pipi kamlet suruh seneng mbak biskap dia kata kalau baru hari belum mentah kajing hilang mbak kajing kerlu mbak kajing jeda di mbak mbak suhu Iwan telah kelentikan pala hari dulu ibu diberi banyak banyak gede dulu Rai kemudian mentah kiri kiblaton kibla sajid ban kibla yang sekhmat kabar ban kebalong kebelgo ba kikuai berkelet yang kiba kipai ba yang kilahai kata kabur bagi lo mikmat di kongres si kumakalong mansyu no ba kumbalong mentah ki dintiak ki ba mensua ba parti kongres kayak bat kepenkendit benri mentah ha kadinga por ka ba borok ki ba ki poi kendit benri ba plan ke kongres parti nem kami ka berman ra sisian bor nomor beki ki belajar beki ki belok ki ba ki bai Suatu antara lada pikilin ki bajba kin batai bahaya pi ki bagi bajba kisam ki bagi kisam bat kejiga kebabuan bah bagi bajba ki kam tip bahaya kata sehingga kum nongelam hakipor ki balik nyok UDP hakor mengadan maka UDP mengadan khatsan senam bun ki pus ngalapat dengan balon mla benonglut ndai ki pus ki ba ngibat ki por ngi atri sitom ha daya di election di Bobontli di kidan election di job kidan election mengirim bu sehingga berada ni ithan malong
Ti balik ngawan juga kongres kada tak kada lenti ke ba ni iba kongres juga ka tak ke parti ke banyalam sya kata lenti na benta ke pajba baki pajbahi kini yo ya kata ke ba ki terang pajba ki terang patang na kongres kini yo ya kata nama kuma ki por balik no komunis ya karen baca ka jela ka jungi lai ha ka por ba ka sarkar jungo kongres ka secara ka India ti kita pat state ka jungi ini tu IJP ba kongres si kelas syar bro si kata ti omong ba katas nang kelas syar dari PI ba kongres ke syar hal ti ke bede dengan syuro kongres hang ta ini ka MP ru balik ngapoi ben kersyaan ya ba bensen palaru kolong ba ngai ba tang kongres ke bangidan ke manfaat sedeli na bangidan kami kongres hadiri kan wan biasa sisit dengan kami menjawab kongres MP ru balik nama ba kinyo nombos ka bae bakin la ban yo ban tau ya sarkar hante de tos de bok klam yo ban tau de at least akan kesnam ke pemani kali kalau ke ba hala ba hari India ba ke kongres ke laki biang ti ngai ba kadon kalat ba kongres kan sawan bahai biang tinggal mulani ahi ban keren persyawi no ngajukut bok kerbiang ya ke kongres apa yang gede ka jengrung ke jonga ba ini terengkat ti keman ke dia aku ni ki bentah idon rengkat bangin ai mo yakta kajing syakri ke bawah tam yu priba shalom poi sispa tam dari pada ngimla ban khangla nomor ba kiba I yak parti ba ko ban sunran lang te nga anong naiwan mlong ngawan kawan kiwan anong mali kiwan jiao tandai nemu prem bat ka gwasi ka min mu prem bat jalong sning tandai ngimla ban nong wan te kajing ko wan ding yang kawan ti kiwan hedan tu sispa eru ki poi na jaya bana nomali yang ti menta kasih nganamong tang na UDP ru ki boni ki nong kersan de kidan na ka VPP ru kidan kita ki bala dan haki por ki bala election na mali kita ru ki la don men kini menne te kidan ki bana ka NPP ru te nganong ifikan nombos te menne bilai haspa telatam lah, gitu. Parti lah ke iman yang ke ibit pada tiket te yang siapa? Rehalu mentati panong ketiket banyak apply ni pada apply parti keempat ohi bahan application te inginnya persiang menginterest dalam belakang parti apa ke konstituensi kita kepada kamu kalau berkelan sama parti kan dia menjelek menu tidak ada mengklaim pada parti kemudian menunjuk yang berklaim juga di siapa kata halakal ilong di songsa ke parti tak bahkan